KATV ke lang ara doan phanta adap kimia kardong pajurlo nil birta than bang sami claret BP non arjuik tha birtang ton pen Ramtang surhini rakrugi thompen kripianing kan Congress Rachariya song kido Bamahut Kajiranga Krai Komchi Puamen pen eco sensitive zone ku ear ponsi kado kabi komchen na pen radius sadang kilometer cap an pathik ponlo bangso kilometer cap ang kangalong ingnam parulong li arlong sangti purlong li radatum thenghan churidam long li pura sotaka hukum pi pondo Lasojong rat Kajiranga rikido bagori kohuram rongmongwe lapen karbiang long arlo pinang an arongta ke parlo pon kido kok ajok radatum ke thak kasik sak thedung thangjanglo labangso ESJ ke parlo ningkan kepapi puthot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen eco sensitive zone angkang kilometer cap pen non ke kilometer AC anpi pathik pon chot poposi ningje ponlo Lasojong radatum aning karong pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pen danglok KACCM tuliram rong hangaphan pachoro aning karong pen armu chijeng padopon lapen eco sensitive padopon nangjipu Congress atum kaningje pora puthak kham khesi pai pai ni phai inquiry CRni armu chijeng asai tengpon Assam Sarkar Jindabad 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 Tuliram rong Jindabad 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 Dr. Himanta Biswa Sharma Jindabad Jindabad Congress Sarkar dan Assam Pradesh Congress Committee dan Assam Bangso hud radatum pen kaningje pona bangke nilitum hawara long eco sensitive nangki pipen radatum ke sungchi puthek thepinanlo Bangso ESJ aron sopik khangjang nilitum te bokte rai radatum don ra bangji pusitami aprang pen pachini mek nangji hemalong ku nopak cho ko ansi ke doma laso aphai anta pinangji ta penjong heli tangka dositami hem thang arit chikim longli pendang lok ajo jong heli ingting sitami me pakar longli la pasong chi nilitum kisung kachichak nanglo la sinon kilometer cap nangki pajum abangki Assam Sarkar phan ningin sampitlo anchot kalisi la kilometer isi anta nangpa ve pidera sonte pusi rat pen achuni ripon tum handa ko chuning rita dolo atheke ladak nilitum si chini lo Ladak ke do adung duye hoy ke do tum nilitum si chini lo ladak anagi sungma ahin kaprek ban jong si nilitum ma hem ban nilitum rong jong si aluhi wang sitame nilitum report pinangji e hem sitame chono pakwan si do ma lahai tame nilitum bilong le lahai tame hisab pinangji lapen la flada hut langet he hut sitame aju me pakarlong le la sona situation an dolo nilitum long sitame akenange lehalo ladak local munijong si ave pute Kaziranga ta ave local munijong si do pute Kaziranga rengji jong si local muni panji uthai phak si akapre gadim ki sip damji pojat ke Kaziranga ta rengre lapen ave ta si jontu jonwar ta padonang muni ta padonang ke dam tanga porhut ko sonsi ke doma titum laan ai phi phu kusara kai pen stame ladak si dolo ladak si mang theklo jonwar pen si dorabrab lo akidugo ki sung stame la sonsi non sitame nitum akar ile pena kenange lehelo lapen Kidamtang pai pai kritok CRni APCC maipu Gaurav Gogoi pen KDCC maipu ratan ingtiatum eco sensitive zone bangke angkang ke pajum nangji kalisi angkang ke pabatchu nangji pu aputhak radatum ningki pung pensi nilitum ching room si kachisong asai deng nang koklo athiratan ingti alangli inu dwarbagria long alangli amata karbilo sita alangli inut karbi khaya phan kaching hon lapen kachilang pon thek thesi ami thangali phan chot kachima than lok abangki nilitum chedon dun thek thep usi ningje rongalong nilitum kido bihek si hek pen nilitum ladak kajirongalong si mihang thek lo ladak si theding lo ladak si hiam dep tikim lo bon sami nona pol kisal ki kria por nilitum aphan la pison labang so rong dolong le 10 kilometer an reserve biji pulabang so lama puthak si nilitum non kalbiang long atok api kido atum nilitum ning pung si nilitum nangbar lo chingrum lo la si nilitum sar rotom saraphan nilitum alang li kaning jalam nilitum chidon dunun athe alang li sita me dual bagori long alang li sita me inut kalbia khai ja alang li mitha kalbia khai han jinghon thekhe lapian tijin so thekhe si alang li minale phan chima thake lake nilitum ning oi pik an lapen tum ning duk pik an
la si nilitum ke alang li kaning ji alam la pen alang li ke pating dak alam nilitum asap ota chi don nun thek nilitum ke sar himontos biso salma alang li kaning ji ateng nilitum ke Churupal pig lo alang li 10 kilometer an penon kilometer si am si alang li pachik lo bon kami nilitum ke kilometer si kali non mane la 100 kilometer si pen nilitum apan pavidet te am si nilitum bangke ki meng lo la sinang li jong si karbia kha phan kang hon kan jin so do protein nang li kaning jelam che en thu se rak nang pota rata ning tia phan rat pen ning Jaipong Duar Bagori pen Thompson Terang report KATV News Kidam tang pai pai ni phaing koyar ni phuloni hemrong rang along Hill State Democratic Front asong sitami ningka ni sinang chok ji dok dok apora hut song ki pang tang ponji phan mai padopon bang so mai long ki bang ji chiti ni phainer ke parni HSDF ratchoria song mahang ki thek ningka ni sinang ki chok arni lo bang so arlo ki chengsi HSDF asong mahang ki thek arni ki talon ji phan chingki ka chingwai pon HSDF ratchoria so jakong ki pang tang pon bom chi phan pura bang so ka chingwai amai along aloha sar po man pen HSDF teripia mai pura jan timong ki chitong don along kyong dung HSDF along ki claim sip arat chitong don rinki bang so hut HSDF amai pu kaning je pona bangke ki bangji chiti ni phainer ke arnia bangke HSDF ki cheng siam hang ki thek arni lo apot si phuloni hemrong rang alo matsi talon ponpo lapen bang sor ni kadoka ve bang suri kep armu bangke pachetong vekji pusi ningje Hill State Democratic Front HSDF Regional Political Party Hilton ini nada phuloni hemrong rang along uthor akoni tum executive amai pedosi non kewangji September 8 lakeni nitum first foundation day po ningkami si ketok la bangso ningarong men katalon ponji pansi nitum chingkai pon dim la keladak nitum hemrong rang ladak koloni konsensi lo ladak pansi nitum dipon po dan halasorni mane ongdung arat karbianglong east west dan di mahaso tami ongdung arat nang cetong ni pansi kadowe kapacetong ni pansi nitum si cedang pon bomlo dan pini lahai kadu kawe nitum komiti la pen sub komiti kadu la so program komiti mukha nitum thirty pen is seng pon long lo Karbiang long arlo ka chingthura bangke hora kulat anchot lo lata arona tang pen kali hora kulat ki bivek nainji bangke towar pipen mitar pharo pho an akahelu ansi bi ponangji bonda Karbiang long arlo bangke towar pipen chekoy not anta hora kulat si jum putlo puta rajan timong pet ningje pon jitu ni institute la so ke donang ya thaina lo bangke itu institution ke donang ya di lo bangke la daga ke plan ko bangke hora dukan se ki ong so bali wine so bangke along bela lo wine so ke ajo baji ini na inkir ke lason akula ka tum han inkir lap mangi pusi ni tum HSDF hin bangke la ke jong dakpen governor phanan tum lo pele lo la pen DC hoy phan ni tum pele lo pen Karbiang SP Superintendent of Police apa namanya itu cetong nampu. Lapen nili tum report lo Supreme Court pen order ateng pen polote Karbiang long cot kali pate Supreme Court pen order ateng pen polote National Highway lapen town long pen 500 meters donangji wine shop kangkulong je pan off on kami. Seta ili tum thaglong lo ni tum report and lab lo Ladak ke 500 meters ke kelo wing alam lo ladak nang nitum teklong ji je ladak ka duk tawe mitar kretroxi mitar ke abang menge mitar isin awe lasi school college la pen mundir church akheng no ba adung het ke lake intu silong le ante kosan de la News report KATV News Difu loru lang so rang sinasar po the trium polalong pai ni pain koi rai CR ni laki pir khia dang saru sar hang arani mati World Senior Citizens Day pu hok ponse difurong supialong ta talondun Karbi sarang hangamai KSAA asong tum pen patir piponsi Karbiang long arlo artaning kan trok ke pen abat kido tumapan World Senior Citizens Day amai talon ponsi
บางซ้อไม้ KSAA อไมพูดฮันสฟาร์อินทีเป็นไมจรีปอนซีกองชุนบางปีซีมารองหังมีเป็นอลุปีปัจจุบันบางโซหุดอลุฮิสารปีอมันเป็น KACEM กัจจิรองปีปีปัดมาสตรีโปคิลาเล็กเทปี KLA กองชุนบางออนเตรอน KCS ไมพูหุมซิงบีกองชุนบางสุนิลตกบีรังสินาซองไมพีกระสังเบปีเป็นดังลอกเป็นนางอนาปาริมรัดไซกัมบางพูพีอตุจิตองดูKSAA กองจุนบางปิซิมารองหังปีเป็นไม้เก็บพาลัมที่ใจปอนซีการบิสารังหังไม้เกอิซีการบิอาไข่ลิงกันทรอกเก็บเกจอกอาร์ตาเก็บเป็นอัตุมกจิงรูมักลามมาเป็นอิสุมาราพันกจิทันจิมุมอวาร์สายพันปุตตานินจีลาบุเก SAA บิดิสาร์ดรธรรมสิงห์เตรอนเป็น World Senior Citizens Day ตลอดพุทธักมายลองทานปอนละเป็นอาสามังกังลองสารังหังอับไฮกิโดเกลักอิงโกยรักิทอมสุเซโดปุตตานินจีปอนลาปูเก ACEM กัจจิรองปิปีเป็นลำเทกิจอยปอนเกสาร์อังหังอไมอิซีเมเซนโดอาเทอิตุมอสมาร์กุมัดนีอตุมเกอปายาโปอันนี้เปียหุโปพันกัจจิเทงกัจจิจอกแบงดูลาสิลาไฮลองจุรับดูนังจีปุตตามายลองใจปอนซอนซิเกซิสไม่ผู้หมสิงเบตมีนอนระดักกิโดอันเกอาร์ตากิโดตุมโดลาเป็นอาร์ดีกิโดตุมโดลาสิการบิสารังหังอไมเป็นเกอิซีแค่ลองกัจจิรับเทตันจีลาดักเกสาร์อาร์ตากิโดตุมพัน CM MP MLA ตุมตมีมันพีจีปุตตาใจละเป็นอากิสารตุมจงสีเฮมเพกพันธารนากังนี่เป็นกัจจิซองปุเตลาตา government ตุมอาร์ดีนังปีปอนจีปุตตานินจีนี่ระดับนี่ตุมala world senior citizen day pen pace tonun si kabisara hamai pen sa senior citizen day pini dak di lo lapen dak kite ke ding manta hang lo lapen tum churuna ji tum pace honai em honorable em pace rom bibida nang ji tom lo bala sono saksi kite ke ding kabi cultural society kumsing biไม่ฟูอะไรต่างๆที่ตรงนั้นล้อเราสร้างสิ่งออนเตอร์นอะไรการบินอะไรแบบของชุนบางต่างๆที่ตรงนั้นอีกล้อเราสร้างสิ่งที่เกิดดิ้งตุ้มนั่งที่ตรงนั้นเป็นอะไรก็หินเป็นไงบ้างผู้เวสเป็นสมัยเราผู้สุริยะจันทร์เป็นสมัยผู้อีสสมัยละกษัตริย์ตุ้มอาพูดถึงดักนั่งที่ตรงนั้นสิดักเมมเบอร์นั่งชุดนั้นล้อแบบนี้มิสเซนแมนเป็นitu lah so nengkan sek pelang kolo la karbisara hamai kaso misen per itu paju tu paklem ilo la pelada lun kilun tu tame hir jir ga hai hir tu tame hir bang tu hir hir lo lun la pukar bisarang hangamai mai phu panma street hanis faring ti pen perang ki ang no kaning je pon ke nitum la so song ke la ta karbia khai tet la pen nitum asong pen kopi ne khaya long alam the pen mati tong jir pen kacharap tun unji mini la pen pini pir the dang sarang hang arani along pachiton dun si panma street pokila lek the pia phan tami archo bon long lo pata ning je pon la pen karchu tame nitum ti online karbiang bong pen ke saman ke ban karbia so luang bong pen pokila lek the pia lang li ayo song ko pe same video lo same ti walang li si arno ke ju mi nang tu ka du ta ri long lo alang li du na lun an tame pirthe karbiang long de kali kote Assam India tar che thang du alang li phan karchu long apot alang li karbiang long ma de karbia khai phan man ke ban thek la pe Assam ma phan man ke ban thek apot karbiang bong so long bong ke long cheng lo ponosia ba nong e bang ke bo se ni ngarong pik ning la pa se ke bang dia ni san me alang li anu se man peng long thir ya pa la pa na aw ka prang ke me pa arna mang ro ko chu ni chor dom lo News Report KATV News Jaipong Sports Association hin pen patir piponsi karlitang honto phangcho chiki moment inter club football ki pachu pai ni phaing koi arni pen chengpon anar lotili por phai hini rachiti malom pen Jaipong pathok lamalong ingdeng kep inter club football ki pachu karlitang honto phangcho chiki moment pen bipon bangso ki pachu chengchia prang karlitang honto phangcho phan chiki mo anpartam milur methek kachikai pon jai mek sitami karlitang honto phangcho chor rukmini rongpipi lapen asomar sarchipong phangcho lapen ganes phangcho tum jalin ponsi milur methek chikai pon
Bangso api kalitang honto pangcho kailamo abang uthot kalitang honto pangcho abong mate SGB budho pangcho hin pensi than pachinipon. Si labaso ali gelong kado kawe 11 club ando si bang ini pen bang ceng kono mau jadi bang ke September seklo anda si tu nangi tu media hoitu ini koma ini ke Assam FC laban Jaipong Morning Star Academy do na Jaipong Morning Star Academy tumsi gol ni pen hai pandam laban ini patulong tami kang sisa abe net kontensi kelabang pacun pandam Bangso ki patcholong alhisar poman peng pen karbila medmai aro mai pu mate lo than bang ramsing tirang chitongdu lapen phapangjang aluhi Jaipong cooperative lamps mai pu himari tiron Jaipong Sports Association mai pu kangbura tirang chunbang Bikram Singh Timung road cycling bang pu khonsing tiron angparta ongdung pathu ning ki hang bang pu bang phiatum chitongdun si alira champidu Ye Pathu Pon along Jaipong Academy FC Lapen Ghanistan FC atumsi Pathu Pon. Pathu Bomahut first half ahut Jaipong Academy FC hinpen sar chehon rongphar goal ipum thapondo. Aduntu stami second half ahut Jaipong Academy FC pen sar chehon rongphar puthot goal ipum thapen goal ni an palesi Jaipong Academy FC atum che pahai pondo. Bangso ki Pathu Pon along tang sai pon mate mid referee Indro Singh Rongphar AR1 Ajay Hanse AR2 Somjoy Singnar Lapen fourth official Somsing Teron Atum Hendo News report KATV News Pinia bir talan si kang tonlo dumi thakmi kardom